Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police East Khasi Hills uba Vivek Sim ulai thu bagi Pulit kilayo pediang yaki jahar pergi na penlong ke Jingwat ya kali bakenot Tynrah ya Scooty ha Golflink ke Shimru ya ke Jingim jong Ngut ki Samla. Laban kedau ba Ngut ki Samla kata u Benjamin Shabong kat parasnem kerta na maupun berkafabela Grace kan news nem kerta na pentor ke Shong Scooty kilayap Hashan hadian basat Tynrah ha Golflink ha kamit arpun turik naitung. Kini ke Ngut ki Samla kentup ya wayu shenrang bakat prasnem berkawai ke Samla kentai ke bakat newsnem kila dono ela ke Jingim hadin bakat skuter ke baki Shong kala shat Tynrah ha kawai ke kali ke pet keran na ke jaka ha ke jingja hit and run ke baja ha Golflink ha kamit jong kala sengiu blay. Ayo kubon kau yang mengai, latan man yang apetip si pasca ban pasal traffic, nathai tang hapo san minit higla poi. Your names if you can share. Sorry. Names if you can share. Do you have the names? Lagis. Pol bikilap ki pai bang tu tiki long kila shu tiang madan tu ti ngimla manong manu bakla tak ada ingin layu hi kita kiba le aku karkom kata accident day ni sampai tu nak postmortem ru jinglong jingman jongki ha tu kapor kata nature of level of desi kadan yang kata jindi alkohol ha kata kapor alertness level pada hujung opor kejing toket nak traffic side kita melihat ya bangun ubah bakla Andrei kawai kabalong tikna kaba yang mentahi ke FIR lawan yang kiliang juki itu di balakat kaba driver hi ulah di pensangnya but ulah di ben surrender yang lebih marmar hi Andrei dah bomlek pun tahi te kamut keladun kakal bulti mut kata rajin muthu bola baklam te pasyayu la register case but ya tak driver ya tak kali la register case insa docket but insalak long sangwan lak ke tak kali bolong involved. Late night there was a hit and run. There was a vehicle which had a hit a Scooty with two youngsters out there, one male 18 years and a female 17 years. They were immediately taken to civil hospital, but they declared brought dead. Both of them belong from I think Maupun and Penthor. One belongs from Maupun and the other one from Penthor. UT case has been taken up. We are making efforts to identify the vehicle which hit them, and as soon as we have been able to identify, we will nab the driver. Benjamin Shabong Rasnem bersama pun badi kentai ba kenyusnem kita Fabella Grace di ni bersama pentor di kini Ngut ki ba klat harjin jam